Kulishibon, Jimkali Jompi, but Kumbang aju ya keren nakapor syakapor, I mau play nakabenta karieka kalat inti kabau play yang kong syakri jong bat kum ta kot jangan jangan kari kabat it ke jongi pan dekat jim kesan ru jom pai ba pan ai ke jim job ke voice of the people party election berada pan yo pan rong pan nikmat ya ke ka one shalom parliamentary seat ya ka chat rio ka sejan dia hi borok kwe ketika kam keba shim ya ta rai ketika rai ramba nak tahu jong ke jinglong juman jong di state ke jongi kapan ki ya na along noi kai nam ji don benta kam politics menu andre abang i ke jinglong juman nam la pensha kamat ngadon skor ngesgo bat kijat ki balik keleng kapan ki ya ka dok not jong kawan ra hanga ya ketika mesin jong jing sokya bat kum noi kai ya shim ketika jingkit kli ini tangi kena rai kaptam berkat ya kalawai kaptam ya kum tu ngirai parti legit pan ni kun ya job bat apa kadon Delhi awang kum juang namju snow long marway menno tu way don boleh mengisanya pat don chat penriu kaba ai ngai kata ka jing shanya ikumta namju snow long marway te bat kumtu hagatuka jing kren kaba ningkom ke jongaru parliament lagi na yang bat kren ye kinong rim tiba chat penriu ke don kam bat yang ye kaban kren ye jing shisha juga jing long jingman haka sinshar kadar ndai tang hari ke jongi ndai hakaleng kari india borok kwe bagadon ka jing ka sinshar kadar kaba ndai shu kat kum la ban ong ka jing sunjor kamtam aba shong nong remeka kat kum kari sinshar ju kari india dikunta ngan ya yeng pan krem na kapor shakapor pan krem ye jing shisha pat kemen skam baka jing don jong the voice of the people party hang te ko parliament kanong kata ka tuntong di sawah syakari india hidup borok kowe bagari kapor bagari kwa begini dia kata kari india kabakil rasong kari india gombong prime minister jokari india Narendra Modi kari india kan dia kata ka developed nation by 2047 nga ang hupo parliament kata inumla man poi kata lemda i donru ya kata kacing ya urom iwei ya kivet pat kumju bu i don kata kacing ya kapan kentup lang ya baro pan hagani ka jing angut jong kan sarkar pan pelong kri india develop gila na kalian jong insan kita tu ni lagi kan syai kata hagapor bagle ai ka chithi da ka jing sukhya nomor ngahi ngalama ya ka jing por bagle chete ka thai te alikwa tu chithi mau ka arterik ka light tarik minister hot ko ba ni kendu bat kum tu ka jing ekran ni sutu ba kadon kata ka pisa ka we ka arspa klur na kum ta surok kepala sanction pat kendai pun lur pat kaba pat la approve tang pat sanction kata ka bagi kren maki pat sha we dik tiki nong tho kot ko correspondent ngai thu tagata te ka sa tagata te ka basa pat te lai ni pre ka jing sothu bakla jong ka sarkar ya ke ba we tu nong tho ko bol se tho kabang kamshim don ka jing kren jonga but so ba shwa bagin kren ke ngiri banda don kam ya kata ka bol suthu ka bol berkat amar ka bamla hi banlong batang ai we shithi ka shisngi ka sgi bobot tan yo no tu tala si banlong
At kabang kum kapatihi nginum sim ti pareng sim credit iki baro. Kaba kalong bit yang ahiru bangan sim credit ikaw kum kata. Rei susi ba kalian juga sarkar jilla pada kawan ka wanra ani kas kading sotu bakla ka jongka abang nget kalong pat ko kalian ka jengkerku pai pa kreatif pa don kata ka visa pat government scam bandala de kapor ban pentrai kami ya tu ka visa pai pa hi buat dia bahkan ja shinayaru nakai kebaga sarkar kenama panang ni sekmat ni kermen bagi no kino kiskim kaba nagabenta ka jung pai ba kan let sha pai ba bat ka shong ho pai ba ba un putin bat bag nam pai na ka sen sharp pai ba kabor ka shong ho pai kita don ko sarkaru di sakri jong pai ba ka PPP rupre khot ka sam ke ma na kum tau nong di kemat parlimen ide tan sakri gamram di sakri la filong kapok ka yang sinsar ni ke yang persya gamram jong sakri kalong pantrei ka lagi don lagi kam dode don kambet panjen hakil pendon ka yang sinsar dah kalian persya panjen berwei lekat long ke ba kami susalong nomor begin wala ya kimat kiba kajai penreu kedon kam ipet ke manifesto jung dalam south league kimat kiba itu hikmat kiba ngendra kiba anken aki cakap kiba peru ke